Yew musidɓe ɓe haray min salmini on kala ko wontirɗon kalagal aduna haray no wonɗo yirde ni haray ethnie sans frontiére no nodditi jeunesse guinéen on fof kala wontirɗo sengo Italie Brescia Milan Torino Palermo Bologna kala ko wontirɗon e hoore laalagal adungal sengo Italie ɗo haray ɗo noddita ɗum ko honde watta le 2 septembre honto Brescia haray ethnie sans frontiére noddi fof o yiya ɗon ley adresse laawol ngol numéro téléphone ɗin Habib Fatako himo arde pooɗa on iɗen andi en pooƴiremo laggine addiremo ha Italie lumminiremo Libye ma ko Tunisie ma lumminiremo ka hoore weeya ka hoore weeyankoje ma ka werlaje no werlirtemo wodo ma o hewta haray Habib Fatako hewtinde ñande le 2 septembre ɗum haray watta e sengo Brescia ethnie sans frontiére haray nodditi fof haray mo be hay watta goto manku ka appel are fi honɗum ko fi men fi wimi e hiini fi pulako fi guinéen fi jeunesse on fof. Donc rendez-vous le 2 septembre à Brescia avec ethnie sans frontières. Habib Fatako o wada yitande ñande no menirta non. Haray on hejjitali numéro on noddon prénoton o lerɗo par ce que taɓe heddiɗen ko seeɗa heddi donc kala waɗo ko lerɗo sina ɗum haray goto ara so neeɓi noon tawetake donc haray on nani ka nayon hejjide prénotugol taɓe ɗen ko seeɗa heddi donc fayda majorité on fof prénotama donc haray ɗon habba donc bigop ara meɗen habbi on de ñande en e sayi kadi inchallah Habib Fatako toujours mi anditini famɓe ɓen fof mi hewti Italie le 2 septembre enen e homɓe ɗum noon ko Brescia waɗata enen e homɓe enen e ethnie sans frontiére ara meɗen habbi on Brescia le 2 septembre inchallah no jaɓi nde ñande laɓete e sidamari haray fof no fala ne rate pas mi fan le 2 septembre à Brescia.